আমবাসা জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মৌসুম হাস্তি বিধানসভা চংবাড়িনী সাল সকালে জাকমানি নতুই কথম পান্ডাও আচোখা দরসারাম মল সম্পারা 47/26 ভোট কেন্দ্র বাই খবজাক ভোটারতেই তাংফাং রগ্নতুই জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমলাল মৌসুম কক্তমা থুমনাই রগ্নি কথম পান্ডাও আচোখা সাম্বাজাক চংবাড়িও বদলে সামুং খলাই থাই তৈ কপ্লাই ওংমানি ইয়াগুলো লুকু হামক্রাইনি বাগৈ সামুং বুতাং ওয়ানসুগৈ তংমানি কক রগ্নতুই ককলাম নারখা Sinitakuk media na hambay. Sung tini 47 Ambasa Constitution ni Bisingo. 47/26 Bud ng Center Donsora. Parawo. Tini chung kaisa oro holsoba. Tay serap sa Bisingo no chung sengnay. Chung say mangka tini Election Commission of India by je chung marini abo declaration khairika. 21 January Nisimi nomination file dakil nai 31 January of the last abone pore February 16 tarik casting nai ba vote nai 2 tarik March o counting nai ba result nokor nai abone tu chung ti pramotha prostuti tongo tiar tongo abon bageno chung tiar tong mane tini pununan nayo chung 47 Ambasa Assembly Constitution Bisingo 47/26 jara voter rok bai chung tini oro polo soba khainai tai srap samode chengnai oro jotto chini warriors rok ba voters rok dirgo bosor naising tongmani je chini BJP IPFT সরকার chini ti prasani bagai 5 bosor line thanga mung sabo mari phunugui meya abno jawab rideni bagai tini oro Brui, Sikla, Bura jotono ready, jotono tiar ungjak. Abno sikharinai, hainai, 16 tarik February no jawab mannai. Abo chung ready tiar tongo, anboi chung oro tai srap sa bising chini panda chengnai. Chung saimano o 47 Ambasa imo Komlosora village committee antargoto. Antarta Ambasar di blok Komlosora visi antargoto oro chini donsara kami Agi bocini history laibuma tongo o Komlosora area wo kunu jatiyo dol chungno paiya abo chini laibuma tongo 88 ni skam tapong khala bang saime 88 puro bang cerai abrona ang saimano 88 ni kahini ro ba laibuma oro puila Subujit pahinai rangkol oro MLA paijak abo 88 ni sekang erpore Haipika DC rangkol Dibochandra rangkol o Komlosora nino aboni pore Haipika second to chini Bijoy Kumar rangkol oro 3 bar Bidhanasabha lagator jitika totally je Subujit pha chungringo asol bung saimea nislai okra ani baba ni soman boni bumu angkunun tengya baslani bungi Subujit parungo bo 5 bosor o chini Bijoy Kumar rangkol oro 3 bar Bidhanasabha lagator jitika totally je Subujit pha chungringo asol bung saimea nislai okra ani baba ni soman boni bumu angkunun tengya baslani bungi Subujit parungo bo 5 bosor oro MLA calangkha aboni pore DC calangkha aboni pore Bijoy rangkol 3 bar calangkha totally 15 years ba 15 bochor o kobja khai tongmani tini bo olai buma abo phunugiri nai tabu phon olai buma ka iakho oro kunu rajnitik dol oro brok bokrok tisai meya abo chini asa bisas tai jonogon bo abono jawab rini bagai tiar ungjak oro bishirbag chung o Komlosora village committee bo bibinno rokom tribe tongo chung oro bishirbag halam samproday halam community ni brok chung oro bosbas khayo aboni bade bo oro chung tongo neni garu kuki rangkol molsom deborma riang nini event oro dharlong butong abo chung jottono khathansa khukhansa puila simi olai buma chung naruk nani bagai lokorok tiar ungjak abo jawab mannai karon saimanka BJP je jumla sorkar chini sorkar paikan kai regarong no 200 din kam rinai 340 taka mojuri rinai ini je samani protishuti gebang mari mani protiktik ekauno 15 লক্ষ rang danai bosoro 50,000 chakri rinai ini bibinno femlok mani abo tabuk public srai saimangka abo jawab sudu naisingi tongo abo दूसरा मार्सनो ओ जवाब शिक्षा बीजेपी माननाय हामबाय।
আব্বাসানী শেখর দেবমানি কথম ব্যুরো রিপোর্ট খোব্বই।